piye masakan Busri. Busri masak kates muda karo kacang tolo. Udah. Lho kates iki sak cuci, iki tak kei uyah, tak cuci. Iki ngesalamin bumbu. Karo telone tak kom nang karo godhog ya. Iki bumbune brambang, bawang, miri, godhong salam iku tak kei laos. Santene tak peres lho. Engko goreng ndok satu. Bayinya arep mau. Telone ya, telone. Aku mesti dino nak. Tak urut kompor. Bumbune iki tak grosong, ulekane ben menak. Nek gak grosong ulekane ya ngleram. Lasi tutuk sebenarnya enten kok ngono. Ini ya. Las karo salam tak bareng kacang tolo ben merasuk nah. Aku tak kasih tepe bosok kena kolokan sudah dua ibu. Besok nempel langsung diulek. Ini ben enak. Tepe bosok udah keri ae. Dimasukkan katese. Tolo niki wis empuk wis cepat. Tak lagi. Ngadul tak menak empuk punyung. Tempe digosok ki nek ulek keri ya, nek di bareng itu pahit. Ini padrok kanten. Karo bakane. Iki anu lho di Dadar. Dadar. Golek ada. Padahal pergi ya nanti ya. Oh, gak menarik golek ya, astagfirullahaladzim. Yo. Tak utuk iki lho. Tak mrene. Ndok kasih tak sangat kare brambang. Soalnya sudah sore nih, gak pasal kagak nak masak. Gak ngono kasih garam. Dikit. Tengok, goreng ndok Pak brambang gak apa-apa ya. Enak. Ayo tutup nih, tutup pas suwe umumkan deh ya, tutup kubi. Seperti tutup tumpuk arman. Sangat oke bekakas. Tunggu ben momot. Kata sekar kacang tolone langsung santen itu terakhir. Karo iki berapa bawang, miri,
laos sak kutuk salam tak masuki tempe gosok langsung tak ulek anu nih tempe ini kan tak masuk deh siap dimasukkan lemparnya cilik uleknya gede tolong mbak kamera titip bersih terima kasih eman ibu-ibu nak masak lempar gak dibuat kali ini mana ibu-ibunya mak kolek gue senang sering lempar di tak gede nih meresap langsung goreng telur nak goreng telur tipe minyak berambang kayak rasa ganti ya nah kok diganti eman rasa kokeh kok jantai merenggak sun oke soalnya gue itu sudah goreng asin barang ayo jeglok ndok kita kletik kok oke men Sotel. Hotel lepas lupa hotelnya di budi ya anda banding ya buat di mana jomplang kan yuk aku tak nyemplungin anu cukup untuk tidak ada cukup maka murah tak nyemplungin masakku dulu karo garam yang merasuk masakku ini rasa ayam nah aku bener mendok membeli kuno dari putih kasih garam ndokes mateng langsung santen tak jugur nih sing ngisor aja joget jangan lode gorane gerih asin iki matuk Jekur, Bu Sri. tak gocekne benatus asa golek era situ tak golek mulai tuh busri pelit tenan ben pelit kan tak golek ini gerih ini gerih ya Iya. pelit lo gerih asin busri cik lo 2 kilo tak tambah itu telur ngono kok gerih asin teh mantul rasanya wes enak ra bos blendrano dientek-entek lho ya eman impak es rasa ibu astagfirullahaladzim sumpah itu keliru aja bu rasanya mbak cari mbak urung pakai umap nana iben kasih petai sekali rasanya kan kurangnya kurang dulu tambahin lagi kacangnya dulu kita pakai
Jangan dikira mbak enak jane mbak. Dikira mbak mbak, bener nak mbak. Cowok nih. Nggih. Kayak rambak tuh. Lu ben enak jangan itu jajal. Asal kau mulai. Tadi tuh keli. Tunggu banget mbak. Rambak itu digoreng. Biasanya bu itu nak masak rambak entah loh. Itu goreng. Rambak entah kan ki. Ya enak kok ya. Iki tuh dimasuk digoreng karo pabrik ini nih. Tapi ya enak. Seperapat itu 20.000. Ibu ini. Aku juga masak dulu cumben ya. Rasanya nasi. Iki semua rasanya kurang dari mbak, mbak. Mantul. Masa diwehi rambak ndak gurih, engke gak pakai gurih. Soalnya kan atas tak karo tolo ya Allah, enak iku. Iki busuk jadi 3 dino lho, Nak. Sayur ibu wis mateng, tak pateni ayo disok nang kene. Disok ya, benane cepet. Mau disok glogok ora cepet. Aji suwen. Bismillahirrahmanirrahim, panas. Desak mancing saya Ibu Sri. Ya Allah. Eman keri. Saya Ibu wis mateng, ayo cuma kedul nah piye iki kedul lho. Ayo ngerek Mbak Bu Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Didamon iki panas. Gede asin. Sayur tidak panas, tidak entas. Telurnya nak. Sayurnya lodeh, gorengan gerasin nih. Muatuk, sip. Kerupuk ah? Ya kerupuk apa lali atau brandim? Agak lalu udah. Kerupuk yang gede Bu Sri. Ayam barang. Busi goblos lho. Keras ini.
Nak mam panas, pedes, goblos. Iki ndas ya. Lihatnya ndas ya. Nggak mati hati. Hari ini akhiran. Nih, kasih hati nak. Justru kira masak sederhana ya. Cuma jangan ke atas karo gerasin ya Allah nikmatin ini. Tak suka nih ya. Alhamdulillah nama entek. Udah enak. Lanjut video selanjutnya besok ya. Dah.